Ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Muraho murakomeye. Uyu munsi ndabazaniye imburi ku bantu bafite inda cyangwa se batwite, n'abantu bakiri bato, n'abariko baraja ku bagabo, n'abariko yatora abagore. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijanye n'amazina, amazina y'abantu bita abana babo. Yesu nashimwe cyane. Nkaba nsaba umuntu wari we wese ari butangire ino video, ndagusaba uyirangize kugira ngo wumve nibiki Imana iriko iragushakaho, cyangwa se nibiki Imana ishaka ko ukemura. Haleluya. Kwizina banyita Pascas, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba narasizwe amavuta, ariko ntago nkunda kuvuga uwo ndiwe. Bene data nshuti z'umusaraba, aha mubona narasizwe amavuta, ariko bivanye nuko icyubahiro ari cy'Uwiteka kandi uwunkuriye ari Kristo Yesu, icyo ndicyo sinkunda kukivuga kandi ntago ndakivuga. Mu ijambo rimwe ndi umukozi w'Imana. Ikindi kintu norenzaho, mwene data nshuti z'umusaraba, ntugire ubwoba bwo kumpamagara ufite nk'ikibazo cyangwa se impanuro waba ushaka kumpanuza. Niba ushaka kumpanuza nukuri nta kibazo, ntimuze mutinya, kuko ntago ari we wenyene maze gufasha. Ndahanura abasore, ndahanura inkumi, mbese ndahanura n'abantu bagiye kubaka ingo. Abashaka impanuro ndabahanura. Ikindi ndahanura n'abantu bafite ibibazo bakaza bakampamagara kumbaza. Mwene data nshuti z'umusaraba, aho uri hose umenya ko akazi mfite ntago ari ako kuvuga ubutumwa gusa. Ndafite n'akazi ko kuza fasha abantu gusenga. Ibyo ngibyo ntago nari bwabivuge, ariko nk'abantu babona amavideo ntanga ubutumwa mbahereza bakaza bampamagara, barabizi ko mpora ndabafasha gusenga, cyangwa se ku bantu bashaka kwihana imitima yabo iboshe, nkabasengera Imana ikababohora. Mwene data waba ufite icyaha, ntuze ugira ubwoba bwo kumpamagara ngo wihane. Nzaza ndagusengera Imana ikubabarira. Nkuko nabivuze, uyu munsi turi buganire ku bintu bijanye n'amazina. Ndumva ko ari byo umwuka yashizemo cyane, kuko hariho abantu benshi bariko baramererwa nabi bivanye n'amazina bafite cyangwa se babise. Reka nsenge hanyuma maze ndabishire ku maboko y'Uwiteka, cyangwa se mu maboko y'Uwiteka. Kadusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima data ko usubiye kumpa uyu mwanya wo kuvuga amagambo mbese yo gufasha abantu. Data ndakwinginze umwuka wera aherekeze bino bintu ngiye kubabwira. Mana ndakwinginze uze unshigikire. Data wa twese ndagusabye imbabazi. Mwami unyogeshe ya maraso wavira ku musaraba. Mana dore ndi imbere yawe, ndakwinginze ushigikire. Icyo nanze ni imyuka mibi n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana, abantu bari bo bose bari bwumve izino video ubaho umugisha kandi bakire kubohoka mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze mwiza,
savye mu magambo make byinshi ubiduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Bene data nshuti z'umusaraba, turamanza dusubira inyuma gatoya tugende nko muri Bibiliya, muri ya magambo Imana imaze kurema Adamu yamushize ibikoko imbere. Imaze kubimushira imbere, ikintu yabwiye Adamu, yamubwiye ati nuvyita amazina. Adamu arafata ikibwa acita ikibwa, ihene ati ni hene, intama ati ni ntama, ingwe ingwe. Nubu niko vyitwa. Bene data nshuti z'umusaraba, ayo mazina Adamu yishe ibyo nako yise ibyo bikoko, nubu arakora. Naba ari inkoko tuyita inkoko, imbata tukabyita imbata, inka tuyita inka. Ayo mazina yose yavuye kuri Adamu, kuko niwe yise ibikoko byose amazina. Reka rero twambuke tuje ku bantu, ku bana b'abantu. Mwene data nshuti z'umusaraba, ni wumve ico umwuka ariko arashaka kuvugana nawe kubijanye n'amazina. Kuko aba mama cyangwa se aba papa barita amazina yabo, cyangwa se bita abana babo amazina mabi. Nk'akarorero, uravyara umwana ukamwita ngo Kibwa. Urazi ko Kibwa ari kizina kibi. Ikibwa ni mbese Adamu yarihaye igikoko. Rero ikintu citwa ikibwa ntago kiba umuntu, ahubwo ni igikoko. Iyo uriko urita umwana wawe Kibwa, uba umwisi izina ribi. Kandi nkaba ndakubwije ukuri, iryo zina ryitwa Kibwa mu bwami bwo mu ijuru ntaririyo. Nta bantu bitwa ba Kibwa bariyo, keretse bahinduriwe amazina bakitwa yandi mazina afite connection n'ijuru. Ndakubwire, izina ryose ribi rifite connection n'ikuzimu. Ndakubwire, hariho abantu bita abana babo ngo barenga yabo. Nk'iryo zina barenga yabo, uzi ko ukunda umwana wawe, wamuvyaye umukunda, ese burya wumva umwana wawe aberanye n'iryo zina ngo barenga yabo? Bene data nshuti z'umusaraba, amazina yose mwita abana banyu, muze mutora amazina meza. Reka ndakubwiza ukuri, cyangwa se ndababwiza ukuri bene data, ayo mazina mabi mwita abana banyu, Imana ntago yabahamagara ayo mazina. Kubera iki? Afite connection n'ikuzimu, afitaniye isano n'ikuzimu. Reka ndakubwire, barashobora kukwita izina nk'akarorero Magogwa. Uravutse uri umweranda, uravutse uvuye mu nda ya nyoko wawe cyangwa se ya mama wawe uri umweranda, uragiye hehe kwisi, bagafata ikizina kitwa ngo Magogwa bakakikurunda ku mutwe. Ese mwene data, burya wumva utaba umwatuyeho ikintu kitwa amagogwa? Dufashe iryo zina tugaca turi kurura, duca tubona mu ijambo ryitwa amagogwa. Iyo rero ufashe amagogwa ukashira ku mutwe w'umwana wawe, ubu mugiriye nabi, kuko iryo zina rirakura ugasanga niryo nyene ibyo ahura nabyo bihura n'iryo zina wamwise. Hariho abantu bariko baramererwa nabi bivanye n'amazina babise. Bene data nshuti z'umusaraba, niba mudafite amazina yo kwita abana banyu, ni mugende
muri Bibiliya harimo amazina meza. Harimo amazina meza. Daniyeli, ushatse mu cyongereza ukamwita Daniel, nta kibazo. Yakobo, ushatse kumwita izina ryiza Jacobo mu cyongereza, mukabita amazina meza atazabagiraho ingaruka. Burya iyo ufashe umwana wawe ukamuhomeka ko ikintu kibi cyitwa ikizina, agakura agamenya ubwenge akageraho aba umugabo, asanga ico kizina kimuriko, yakwireba akibona, akareba amayisha abamwo, agafata iryo zina akarikurura, asangamwo ibyo ari karanyuramwo ko bifitanye isano n'iryo zina. Bene data, nshuti z'umusaraba, amazina menshi mabi, amazina mabi, hariho ikintu inyuma kiba kiyakurikiye. Hariho ikintu inyuma kiba kiyakurikiye. Bishatse kuvuga ngo iki? Ayo mazina ni mabi, afite connection n'ikuzimu. Kuko nambara ababyeyi bawe bakwise ngo Magorwa, umenya ko umwana wawe Yesu Kristo ntago azamwita Magorwa, kuko icyo ni ikintu kibi uhometse ku mwana wawe. Ntago nayavuga yose amazina mabi, ariko nkaba nshaka kubwira abantu bose ariko baranyumviriza bati, bene data, mvuze Magorwa ntimwumvire ko ari mwebwe ndiko ndavuga. Oya, nukuri pe, ntago ari mwebwe, ahubwo n'akarorero. Namba muri mwe mwitwa ba Magorwa, nukuri iryo zina mu izina rya Yesu Kristo muryiyambure katika jina la Yesu Kristo. Hariho abantu bari mu Magorwa, hariho abantu mbese babayeho nabi kubera amazina yabo babise. Nk'umuntu wita ngo Nzabandora. Ese nk'iryo ni izina ryo kwita umwana wawe? Umwana wabyaye ugaca umwita izina ribi, uzi ko ryamugira ingaruka, ryamukurikirana, ryaba rifite isano n'ubuzima azabamwo. Amazina rero bene data mabi arumva, usanga benshi baba mu buzima bwabo babayemwo, ari ubuzima bwabo ugiye kubureba ugafata n'iryo zina usanga bisa, aba ari umuvumo. Bene data, nshuti z'umusaraba, ayo mazina mabi mwita abana banyu, mwijuru ntago yandikwa. Mwijuru ntaho yandikwa. Kubera iki? N'amazina afite isano n'ikuzimu. Harabo Imana ihindura amazina, yonyine ikabitira amazina. Hariho n'abandi baja kubatizwa, ubwo ruzina rwa Magorwa rugasigara mu mazi, Magorwa mu mazi, akitwa izina rishasha. Mwene data, nkaba nshatse guhanura abantu bari ko barabyara n'abatwite, nimwabyara abana banyu beza, bavuka ari abantu uzenya ari abamarayika, bavuka atacyaha bafite. Nukuri namba mudafite amazina meza mu mitwe yanyu, nimushaka amazina muri Bibiliya, kugira ngo muyite abana banyu. Bene data, nshuti z'umusaraba, hari amazina meza muri Bibiliya. Nimugire iki? Nimwite amazina yanyu, abana banyu amazina meza. Yesu Kristo nabaha umugisha. Yesu nabaha umugisha. Abantu bose bari ko barumva ino audio cyangwa se ino video ndiko ndabahereza, Yesu abaha umugisha. Ikindi shaka kubibutsa,
bene data, ikindi shaka kubibutsa, mwihane kubwo bwo mwishe ubwegereje. Nukuri ntabwo narangiza ntabibabwiye, ntabibabwiye. Nukuri kino gihe tugezemo nicyo kwihana. Umwami Yesu araje, ashaka ko duhindukira. Wewe mwene data uri mu bintu bibi, uri mu bujura, uri mu bucuraguzi, uri mu byaha bitandukanye, Yesu ashaka ko wihana, ashaka kuhindukira, bene data, kuko igihe kiraje kugira ngo Yesu aze atwara umugeni. Murazi ko ngewe mu byo navuga byose ntabwo narangiza ntabwiye ngo mwihane, kuko ubwo bwo mwishe ubwegereje. Yesu nabaha umugisha. Kandi ikindi nukuri ndashimiye abantu bose bafashwa n'ubutumwa ndabahereza. Ndashimiye abantu bose banyandikira ama message banyibutsa kubarungikira ubutumwa. Yewe muntu uri kurakora ibyo, nukuri Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Dore nzaguma ndabahereza ubutumwa, kandi nkaba nshimiye n'abantu bose bafashwa n'ubutumwa ntanga. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge hanyuma ndangize. Ikindi ndangirizaho, ndabatuyeho kuroranirwa mu byo muri ko murakora byose. Ikindi ndabatuyeho, ku bantu bagwaye mwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ku bantu bafite inzara, Yesu Kristo nabaha ibyo murya. Ku bantu mudafite ibyo mwambara, Yesu Kristo nakusanya abantu baze babaha imyenda. Nukuri ku bantu baboshwe, mwakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ku bantu bagenda bararozwe, mu izina rya Yesu Kristo barekure. Ku bantu bagendana imivumo, mu izina rya Yesu Kristo ndatuje akanwa kanjye, kubera mfite ububasha bwo kwatura. Ndakwaturaho wewe uwo muvumo uri kuragendana bakuvumye, mu izina rya Yesu Kristo wakire kubohoka. Kandi abantu bari mu bintu byabo bari kubacuruza bikanga, mu izina rya Yesu Kristo ndabatiyeho umugisha. Kandi ubwo ndabyizera, nawe uvyizera uko nyine. Gira ukwizera, kuko nanjye ndabikwatuyeho mfite ukwizera. Ngewe ndabakunda. Ico umwuka wera azaza nshiramo nzaza ndakibabwira. Ari ugupreachinga cyangwa se kuvuga ubutumwa muri kurumva, nzaza ndabikora nkuko umwuka wera azaba ndongoye. Ndabakunda cyane, kandi nimwakire kurindwa mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bafashwe na corona, mwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, nukuri ndarambitse cyangwa se ndarambuye ibiganza ku bantu bagwaye
aho bari hose, ndakwinginze data wa twese, ndakwinginze data ugenda ubakoreho, abagwaye mutwe, abagwaye mu nda, mu izina rya Yesu Kristo bakire gukira. Haleluya. Ndagushima Mana ko abamarayika bawe, haleluya, ndagushima kuri kuragenda gukora, haleluya, ndagushima Uwiteka Mana Nyiringabo, genda ugire neza abantu bawe, ababoshwe babohoke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abavumwe bavumugwe cyangwa se bavumuke mu izina rya Yesu Kristo, bakire kuvumuka mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwami Yesu, abafite inyatsi mu izina rya Yesu Kristo, ndacagaguye imigozi y'inyatsi mu izina rya Yesu Kristo. Abafite karande mu izina rya Yesu Kristo, karande ariyo yose yavuye mu miryango, ndafasha umukasi, ndakasa umugozi uri hagati, haleluya, uri hagati w'uwo muntu na karandi yavuye mu izina rya Yesu Kristo, yavuye ku basogokuruza babo, ndakase mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze Yesu ko harabo ubohoye, ndagushima data wa twese kuko Uwiteka ryo zina ryawe. Haleluya. Nkabasengeye abantu bari mu byaha, umuntu wari we wese yaba afite icyaha akaba ashaka kwihana, ahari yapfukamika amavi yiwe, haleluya, agapfukamika n'amavi y'umubiri, haleluya, maze agasenga, haleluya, agasenga yizeye. Mwami Yesu Kristo, ku bantu bose bashaka kubabarirwa, bashaka imbabazi, ndakwinginze Uwiteka Mana, ugende ubogesha amaraso yawe, amaraso y'igiciro mu izina rya Yesu Kristo, nubwo yaba ari marimwe rikagenda rigakora mu mutima data, bababarirwa. Mwami Yesu, ndakwinginze ubagire neza, ndi imbere yawe data, haleluya, ndakwinginze Kristo ugendera umuntu wari we wese. Yesu, ndabasabiye uburinzi data, aho bagenda hose barindwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Mana, no mu bihe bibi urakora, haleluya, babakire guhumura, kuko Mwami Yesu Kristo ntago wigeze uheba umuntu nubwo yabageze mu bihe bibi, ahubwo mu bihe bibi uriyerekana nk'ukuri Imana, mu bihe bibi ubandanya ukora ibitangaza, mu bihe bibi ntago wigera wicisha abantu inzara, mu bihe bibi uragenda ukishura imitwaro y'abantu, haleluya, mu bihe bibi uguma, mbese abo wemereye amasezerano uragenda ukayashikana, mu bihe bibi Mwami, mu bihe bibi uracakora ibitangaza. Mwami Yesu, nkabasengeye abantu bose wemereye, Mwami, harabo wemereye, haleluya, bakurindiriye Mana, ndakwinginze ugende ubishure, haleluya, kandi Mwami, n'abataragera kwishurwa, ndakwinginze ubaha imbaraga zo kurindira, haleluya. Mwami Yesu, uracakora ibikomeye, uracakora ibitangaza, nubwo turi mu ibihe bya corona Mwami, haleluya. Mwami Yesu, ndagushima ko no mwibi bihe ibingibi ugikora, haleluya, uri kuragendana natwe, uri kuradusanga mu nzozi, Yesu we, uri kuraturinda, haleluya, uri kurakora ibitangaza, haleluya, Yesu we, ndagushima, harabo ikijije, harabo urinze, harabo urungikiye uburinzi, harabo ungeje uburinzi, habwa icyubahiro Mwami Yesu, habwa icyubahiro. Haleluya. Mwami Yesu, ku muntu wari wese ari bwumva ino video, Mana ndamusabiye uburinzi, ahagenda hose arindwe mu izina rya Yesu Kristo, ugenda umuha gafukamunwa ariyo wewe Mwami, gafukamunwa ni wewe, agafukamunwa ko mu mwuka. Mwami Yesu, ugende mu mazuru no mu kanwa, ugende Mwami witambike, haleluya, haleluya, ku buryo kijya cyorezo gishatse kwinjira kizace gishikira kuri wewe, kugira ngo gisohoke kibure umuryango, kibura aho kinjirira. Uri Uwiteka ryo zina ryawe Mwami, niwe murinzi ukomeye, habwa icyubahiro Mwami. Ndakweretse abantu bawe aho bari hose Mwami, bari mu nsengero,
bari mu bitaro, bari hehe mwami, genda isi yose, ugenda ubagira ubuntu, ugenda ubagira imbabazi, ugenda ubarinde kino cyorezo mwami. Nkaba ndagushize imbere n'abantu bamaze kwandura corona mwami Yesu, haleluya. Mwami nta ngwara nimwe ikunanira mwami Yesu, genda ubagenderere, haleluya, genda ubagenderere, haleluya, ugenda ubakize, oh Yesu, wenda gushima ko Harabo ugiye gukiza. Yesu habwa icyubahiro, ndagushima ko Harabo ugiye gukiza, habwa icyubahiro mwami Yesu. Ndasengera abantu bari mu bitaro, barwaye mwami, barwaye indwara zitandukanye. Data wa twese, genda ujeyo hose, ugende mwami, babere muganga mwami Yesu. Hariho abantu bari burebe ino video bafite inda mwami, batwite. Yesu we, hariho n'abandi bari burebe ino video abagore babo bari mu bitaro bagiye kuvyara mwami. Ndakwinginze, ndatuje akanwa kanjye mwami Yesu Kristo, genda kwa muganga. Umuntu wari wese ari burebe ino video akaba afite umugore we mu bitaro mwami Yesu, yakire gutabarwa umugore wiwe, yakire gukira umugore wiwe. Amasengesho ndayatumye kwa muganga, amasengesho ndayatumye muri maternité, aho azaba ari cyangwa aho ari mwami Yesu, genda umukorera ibitangaza, umwana avuke, haleluya, maze bamwite izina ryiza. Namba gwaye akire mu izina rya Yesu Kristo mwami. Mwabagiye kuraba ino video, hariho abantu barwaye barimwo, hariho n'abafite abana barwaye mwami Yesu Kristo. Ndarambitse ikiganza ku bantu bari bo bose afite ibibazo mwami, bagwaye, ugenda ubakize, bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka kubagire neza. Oh Yesu, wenda gushima ko Harabo ugiye gukiza, ndagushima kuri kurazunguruka, ndagushima ku bitangaza byo ugiye gukora, ndagushima kuko uri Uwiteka Imana, ndagushima kuko uri Uwiteka Imana, ndagushima, haleluya, uri Uwiteka Imana Israheli. Oh haleluya, ndagushima Mana, ndagushimira abantu ugiye gukiza, ndagushimira abantu bohoye, ndashima mwami Yesu Kristo. Yesu we, ndashima, ndagushimira abantu mwami Yesu Kristo, ukuye ku muvumo, Harabo ukuye ku muvumo, ndabyizera mu mwuka, ndumva byuzuyemo mu mwuka. Harabo ugiye kubohora, Harabo uri kuracagagura imigozi y'akarande, Harabo ugiye kugira neza kuko uri Uwiteka. Habwa icyubahiro Mana, Harabo babariye ibyaha byabo, Harabo ugiriye neza. Oh Yesu we, habwa icyubahiro Mana, Harabo ukijije Mana. Oh Yesu we, habwa icyubahiro, Harabo ukijije corona bamaze kugwara. Yesu we, ndagushima we, ndagushima mwuka we, ndashimira umwuka wera. Harabo urinze corona. Hariho abantu mwabagiye kureba video, bari bagiye gukubitwa na corona, bari bagiye kuyikura ahantu batazi. Yesu ndagushima, umwuka wera ndamushimira kuko ari we abone atuma umuntu abona mwami Yesu. Ndagushima mwami, ndagushima ko Harabo urinze corona. Hariho abantu bari bagiye kugwara corona ariko mwami yikuyeho. Ndagushima, haleluya, ndagushima mwami. Harabo urinze, Harabo ukijije, Harabo ugiriye neza. No Yesu, habwa icyubahiro, urakoze Uwiteka Mana. Oh haleluya, ndi imbere yawe Data wa twese. Oh Yesu Kristo, ndagushima, habwa icyubahiro, ndagushima Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko Harabo. Yo Yesu we, ndagukomeye amashi ko mwabagiye kureba ino video, mwabo bagiye kureba video. Harabo ukijije corona, haleluya. Hari nabo urinze corona, yari bari bagiye kugwara corona, harimo ab'Imana irinze corona mu izina rya Yesu. Ndagushima Kristo, Harabo urinze corona, bari bagiye gukubitwa na corona, aho bari gukubitwa na corona naho nzi bari kwa Imana we, ndagushima. Iyo corona bahura
nzahura nayo hehe nge ntaho nzi, ariko ndagushima Mana ko harabo urinze korona bari bagiye kuyirwara. Uri Uwiteka habwa icyubahiro. Ndagushima Mana, habwa icyubahiro. Ndagushima Mana ko abantu urinze korona. Ndagushima Mana ko harabo ikijije bari kuzapfa. Ndagushima Yesu Kristo, ndagushima ko harabo Yesu, ndagushima ko harabo wibutse Yesu we uri umugwaneza. Ndagushima ko harabo wibutse imirimo yabo bakoze Mana we, imirimo yabo igiye kubakiza we. Ndagushima Mana, harabo wibutse imirimo yabo kandi bagwaye korona, barayigwaye, hari abari bagiye gupfa kubera korona, hari abari bagiye gupfa kubera korona. Yesu we ndagushima, ndagushima ko wibutse imirimo yabo, ndagushima ko wibutse imirimo yabo ukaba ugiye kubakiza nka kumwe wagiriye Hezekiya. Hezekiya yaragiye gupfa. Mwami Yesu ndaguhaye icyubahiro, habwa icyubahiro kuko uri Uwiteka. Ndagushima Mwami ko abantu ugiye kugira neza, ndagushima kuri igitangaza. Mwami Yesu ndibuka Tabita yarapfuye, abo yagiriye neza barasenga Mwami. Yesu we ubona ibikorwa yakoze maze uramuzura kubera ibikorwa yakoze. Mwami Yesu nkaba ndagushimiye, hari abo ugiye gukiza kino cyorezo, hari abo ugiye kurinda kino cyorezo, hari abo ugiye kugaburira mw'ibi bihe bya korona, hari abo ugiye kugira neza mw'ibihe bya korona. Yesu ndagushima Mana we. Yesu we habwa icyubahiro, habwa icyubahiro kuri Uwiteka we. Ibitangazo uracyabikora, ibitangazo uracyabikora. Habwa icyubahiro Papa, habwa icyubahiro Uwiteka we. Mwami Yesu ndagushima Mana. Hari abagiye kunezererwa mw'iki gihe cya korona, mw'iki gihe kibi, harimo n'abandi bagiye kurira. Mwami Yesu genda ufashe bariya bagiye kurira, ubakureho amarira, ubahe agakiza kugira ngo bakumenye. Mana waremye ijuru n'isi, abagukunda bagiye kumererwa neza, abagukunda ntabwo bagiye kumererwa nabi. Mwami Yesu ndagushima kuri Uwiteka. Hari abo ugiye kugaburira, hari abo ugiye kugira neza, hari abo ugiye kwambika mw'iki gihe kibi, hari abo uri kurarinda mw'iki gihe kibi. Mwami Yesu ndakwinginze n'ingo zabo zirinde. Urakoze Yesu Kristo, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Habwa icyubahiro Mwami, habwa icyubahiro Kristo, habwa icyubahiro Mwami. Mwami Yesu, Yesu ndagushima kuko uri Uwiteka ari we wenyene. Ndagushima Mwami, ndagushima kuko uri Uwiteka. Haleluya. Ndagushima Mana kubw'ibitangazo ukoreye abantu bawe. Ndagushima Mwami, ndagushima Mwami. Yesu ndagushima kuko abana bawe bagiye kurindwa korona. Mwami Yesu ndagushima ko bino bihe bikomeye ugiye kwikorera, ko bino bihe bikomeye ugiye gufasha abantu bawe, abagukunda bose, bariya bakwakiriye bose. Mwami Yesu ndagushima ko harimo abantu bagiye kumererwa neza. Aho bamwe bagiye kurira no bagiye kunezerwa. Yesu ndagushima Mana. Ndagushima Mana we, ndagushima Mwami Yesu we. Mwami ndagushima, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro Kristo Mwami, habwa icyubahiro Mwami. Mwami Yesu icyubahiro ni icyawe. Ndagushima Mwami, ndagushima Yesu we, ndagushima Mwami ko bagiye kurindwa mw'ibi bihe bibi. Ndagushima ko ugiye gutambuka mw'ibi bihe bibi, ko harabo Yesu we
ndagushima ko hari abagiye kwishurwa amasezerano yabo. Haleluya. Ndagushima ko hari abo Yesu wemereye amasezerano n'iki gihe kibi bagiye kwishurwa. Ndagushima Mana, uri Uwiteka we, uri Uwiteka Mana, habwa icyubahiro. Ndagushima ko ugikora ibitangaza no mw'ibi bihe. Mwami Yesu, habwa icyubahiro Mana, habwa icyubahiro Yesu. Ndagushima ku bitangazo ugiye gukora Mwami. Ndagushima ku bitangazo ugiye gukorera abantu bawe Mwami. Ndagushima Mwami, ndagushima Mwami Yesu. Ndagushima ko ugiye gutemberera abantu bawe. Ndagushima Mwami, ndagushima ko ugiye gukorera ibitangaza abantu bawe. Yesu we, ndagushima. Ndagushima Mwami Yesu. Ndagushima Mwami, habwa icyubahiro. Urakoze Yesu, urakoze Mwami Yesu, urakoze, urakoze. Ndagushima Mwami, ndagushima. Kumbe ntago ari bose bazahura n'ibibazo, kumbe ntago ari bose bazarira, kumbe ntago ari bose. Hari abo wifitiye, hari abo wifitiye ugiye kugira neza, hari abo wifitiye ugiye kwambika mw'ibi bihe bya korona, hari abo wifitiye ugiye kugaburira mw'ibi bihe, hari abo wifitiye ugiye kurinda mw'ibi bihe, hari abo wifitiye ugiye. Yesu we, uri Uwiteka, uri Uwiteka. Hari abo wifitiye ugiye gushitsa amasezerano basezaniye. Yesu we, Mwami Yesu, habwa icyubahiro. Icyubahiro ni icyawe Mwami. Kumbe hari abo ugiye gushitsa amasezerano yabo basezaniye mw'iki gihe cya korona. Habwa icyubahiro kino gihe kibi, ariko Mwami uracakora. Icyubahiro ni icyawe, habwa icyubahiro Mana. Yesu we, ndagushima. Urakoze Yesu, urakoze kwa aya masengesho uduhaye yo gusenga. Urakoze Mwami Yesu Kristo, kuko nzi neza ko ibyo byose uzabikora, kuko nzi neza ko hari abo ugiye gutabara mu bibazo byabo. Bamwe bagiye kurira, abandi bagiye gutabarwa, ariko Mana uri igitangaza. Bamwe bagiye kwishurwa ibyo bemerewe n'Imana, yewe we, abandi nabo barire, abandi nabo bapfishe, abandi. Ariko Mana yanjye, Yesu, ndagushima Mana, uri Uwiteka, wagiriye neza Abanyayisiraheli, wabacanye muntu zenye muri ya nyanja Mwami Yesu Kristo, batazi ko bari bwambuke. Bareba imbere n'inyuma bakabona inyanja, inyuma bakabona babaziye abo muri Egiputa, babasanze hari. Ariko Mana yanjye, Yesu we, uraca inzira muntu zenye Mwami mu nyanja. Abanyayisiraheli baranyuramwo. Yesu we, ndagushima kuri Uwiteka, ndagushima Mwami, habwa icyubahiro. Urakoze Data. Umuntu ari wese ari bwumva ino video, Mwami umuhe umugisha, umurinde, umuhe ibyo ashaka, umuhe no gukiranuka no kwihana kuva mu byaha. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.